Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sita kisipe mesra-seran ria cerita sobuk versi baca-baca memena pesu epole kuli sariduan cana 65 mamare padang kemana ki nalang adis singa japa-japa ngepuli pangallahu subhanahu wa ta'ala nang kemana kisir untuk pe mesra-seran ria cerita sobuk versi baca-baca yang memena pesu epole kuli sariduan cana 65. Nadek tuan lupa sini nasi surat kung kemana maring kali ngakuli sarduan channel tertemana yang pura subscribe pilih sarduan channel. Saya ucapkan banyak-banyak terima kasih. Ajak tuan lupa sesurat bagi kami like komen sebanyak-banyaknya mau marili sarduan channel lebih tambah maju ke depannya. Nadek tuan lupa sesuratku ya baru bergabung di sarduan channel 65. Ajak tuan lupa sesurat subscribe pilih sarduan channel like kita bagi kami dan komen atau komentar-komentar maka ada sesuran. Jadi untuk sini sesuratku kemana maring kalinga pasti mata jar tepat lalu pengelau subhanahu wa ta'ala sesuran padang kemana kinalang japa-japa ngadisi-disingat tentuna nang kemana kinalang maneng pamasa nawat di malakin najajing telah baca-baca sesuran. Dan untuk sesuratku ya lo tamak donatur li sarduan channel atau masuk di li sarduan channel peduli di paringeraki sesuran mamuareki ya rupreman mak beres sesuran malep lebih dan tanah laki pengelah subhanahu wa ta'ala yang kemarin masuk bape mengkulis sarduan channel 65 peduli. Jadi untuk seserap gue lo emang pertama donatur ya total lupa seserap mau tak donatur kulis sarduan channel 65 peduli di nomor rekening yang kami gunakan atas nama Lilit Susanti Bank BRI di nomor rekening 4881010136565337. Jadi pak calling sesurang di 4881010136565337. Jadi untuk sesuatu perma sumbang saya ucapkan selaku admin mengucapkan banyak-banyak terima kasih. Kemana maring kali ngaku li sarduan channel kasih suruh-suruh lo alaki baca-baca ya natu parlo namasina suserta ya mana kemana maring kalau toto menonton kulis sarduan channel mau mare ada kemana kenapa baraka oleh pengelau subhanahu wa ta'ala sesuran nang kaki aja jingat telah baca-baca. Jadi untuk seserku kemana maring kali ngaku li sarduan channel atau menonton kulis sarduan channel 5 pasti mata jar tepat sesuran lori pengelau subhanahu wa ta'ala nang kemana kena aja jingat telah baca-baca sesuran nah sahabat namun nih baca pula tiga sesuran aku dikata tepat tak lori pengelau subhanahu wa ta'ala itu aja jingkit telah baca-baca sesuran. Jadi maku ke sesuran ya nari itu baca-baca lo laki ya nari itu baca-baca tau urekan makade urokan naku ini makade jambang urek. Jadi atau tata cara nasusra naku nakene jambang urek atau urekannya pertama-tama bitikna atau betis iya bagian betisnya tasapur sesuaranya rawa betisnya pakai minyak apa tasapur menre nak udah gagapi patapak sesereng atau pak berriolo kalau riolo sesereng pak berna pakai nak kali lu berengi napa tak baca seserengnya maka dae tata cara sesereng tetar napa tak kita lu bertarik napa tak baca sesereng maka dae. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi siuru asemu mupake do alemu rion romu mubak baraka la ilaha illallah mupaja urekeng siama asemu jukue situtuk bukue muamasei namu paja pada biasae malaikat sabariko Allah subhanahu wa ta'ala papajaki baraka la ilaha illallah kumpayakum. Jadi pak kolinya kisi baca-baca nasi surah mamuaren kemarin pak baraka boleh pangalau subhanahu wa ta'ala sesurah maka dia baca nasi surah Bismillahirrahmanirrahim. Nabi siuru asemu mupake do alemu rion romu mumak baraka la ilaha illallah mupaja urekan siama asemu jukue situtuk bukue muamasei namu paja pada biasae malaikat sabariko Allah subhanahu wa ta'ala papajaki barakat la ilaha illallah kumpayakum. Jadi pak paling famous seserah baca-baca nama marek pada kemarin kenapa barakat belakang Allah subhanahu wa ta'ala seserah maka le bacana seserah Bismillahirrahmanirrahim. Nabi siuru asemu mupake do alemu rion romu muak baraka la ilaha illallah mupaja urekan
siama asemo juku si tutup buku mua masai namu paja pada biasa malaikat sabari ko Allah subhanahu wa ta'ala papa ajaki barakala ilaha illallah kumpayakum. Jadi yang harus sesurang saya dibaca-baca. Jadi untuk kedua sesurang ya tau situ naku lok mulatan lasuna iya patan lasuna putegi atau patan lasuna celak iya atau si tata cara nasu serma pamulatannya mitan eso makanya kanja naku kaso makanja napa teta ngaso naku pernah kurang iya udah nih aja tapasi tatu aja jota aku elei angolo ke arah timur kompok nama tasoe naku arah-arah lo tapa mula seserang menghadap ke barat. Tata cara seserang tatar napas tak ketelu bertatare apa baca seserang makadai. Bismillahirrahmanirrahim. Nuruma mula nuruma pamula upatu daki mutuo muon romuali se musawe mu peno imajan nawati asemu lasuna munok rilinoe umak jencum muteti muancaji lasuna Allahu la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Jadi pak poling pemak baca-baca nasusra mamarek pada kamar kena pak baraka oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka dibaca nasusra Bismillahirrahmanirrahim. Nuruma mula nuruma pamula upatu daki mutuo muon romuali se musawe mu peno imajan nawati asemu lasuna munok rilinoe umak jencum muteti muancaji lasuna Allahu la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Jadi pak oli pemes surat baca-baca nama marek kemana kena pak baraka oleh Allah subhanahu wa ta'ala maka dia baca surah Bismillahirrahmanirrahim. Nuruma mula nuruma pamula upatu daki mutuo muon romuali se musawe mu peno imajan nawati asemu lasuna munok rilinoe umak jencum muteti muancaji lasuna Allahu la ilaha illallah Muhammadar Rasulullah. Jadi yang harus seserah baca-baca kedua ya tau si kata le seserah yang itu baca-baca matasio ya lo biasa matasio untuk rusa atau jonga sini-sini nah seserang ya tau si baca-baca seserangnya. Tata cara sesuai pada cengnya watai itarna pasata ketelu menyamli sedin apa tatangir siwe sebelum tata baca sesuai makadai. Bismillahirrahmanirrahim. Siok menyamengnya utangi namuali se musalama lo rilimaku siok pas salama siningang kai konronge angkalinga ko ada lo nikmai musio alemu pas sio ulawang suruganna lino monroi baraka la ilaha illallah kumpayakum. Jadi pak polisi teman seserap baca-bacana maka dia baca seserap Bismillahirrahmanirrahim. Siok menyamengnya utangi namuali se musalama lo rilimaku siok pas salama siningang kai konronge angkalinga ko ada lo nikmai musio alemu pas sio ulawang suruganna lino monroi baraka la ilaha illallah kumpayakum. Jadi pak poling pem sesurat baca-baca nama marek kemana kena pak baraka oleh Allah subhanahu wa ta'ala sesurat maka dibaca sesurat Bismillahirrahmanirrahim. Siok menyamengnya utangi namuali se musalama lo rilimaku siok pas salama siningang kai konronge angkalinga ko ada lo nikmai musio alemu pas sio ulawang suruganna lino monroi baraka la ilaha illallah kumpayakum. Jadi yang harus seserang kalau baca-baca walaki mamarek kemana kena pak baraka oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi untuk sini surah-surahku ya mau marek pada kemana jadi kesesuran nasabak tepat talor Allah subhanahu wa ta'ala masih mata jarus sesurang nasabat namun ni harus suku juga tepat tadi tawana jadi kesesuran namun lo dampak kamar aja sesurang kung kada tak salah saya selaku admin saya minta maaf sebesar-besarnya bila mana ada salah-salah yang kata nasabat atau biasa sesurang memang wajar ki si pakai ingat si pakai lebih iya malik si parape tentunya pada kamar si pakai ingat nasabak kumua tujuh ya atau decengnya seserang ya lo emak komen seserang silahkan komentar yang penting komentar mak ya ada seserang
ada aja nama cola nasang yogi tentu nama si pakat tauki nasabak yam itu nari asal tahu susren nasabak karena si pakat tahu susren. Jadi nakung kada tapas susren milok dalam pekamar raja saya selaku admin undur diri nariko kasa salah susren apa capa aja lah tu capa gemak dan pada susren nasabak kebiasa mi saya undur diri naga ucapan terakhir daripada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.